Okay, tu ni akan ke topik hi consequences of sin. Nah, celai lim ani nai beta. Banga kita hi lim vevo ani na pa hi piham. Mihim khat umana, pasal khat uma alaya hi sin chonset umana. Ale abana ku pathen umna. Pathen le mihim japang pa ke ka hi chonset chana. So Hichi chung changai ke how live there he in Isaiah bong som ngale ko chang khat chang ni Isaiah chapter 59 verses 1 and 2 kin a English pawa kan sim de Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ngay tawa, tu sim jong ka say ding, tu jong ka say ding, kaya tu sim ngay nong anyo lang si ngay as, tu sim ngay nong tam tayo zaw na good, keep it down. Tu sim jong kan say ding, jong le patien tu jong hay tayo ngay diu jong. Enjoy to John said, all have sinned. Na, mizo sin John said bol tai zata ujale na. Kewang kacapang nalaye ka John said nai poi ti thai koi macham lau jo. Enjoy to ngai ta ujo. Ele I John said vai le ipiham aga chu. Hichi chu he twai sai diu he. John said I bol te nga hi le ipiso ami chlaya hi pathin to ei ke ka hi John said hin pathin le ei khan nai chu me. John said na bol pumpama na hin pumpama pathin to iten ka kimat jinge na tiyan na hele nang le nang ki zaul hap na hi ti ka sai do no ma sa pe ni to a tu nya kan sai ho zo se no ho se hilo ke le ke ko ma jang ka ki sai hilaya ka din wanga no ka hil wanga hi na no ho ko ma thu ka sai wanga he ken ka zo tai ti ne yong na cha de lo he ai wanga chu pathin thui ki hil kho mo te na ai pawa voe chon ma sa ke ti no sa nga chu voe chu ke chon ma sa ba hi in na is ya chu iki hil khom diu iki ngai to khom diu he chon set a i hin lai chan se ya chu pathin to iki mat na pau hi chi thei lo we chi tai iki khan jing ai chu aka chu pharak jing pathin to ki tai ki mat thei lo sin causes separation ki khan na a hin po chu mem chon set hen koi to ki khanam pathin to I hing I kom to I loi le I pai to jong hi chan ge ya cho ki khan na an soi chme no loi na pai ko ma chun zo sei tang na loi le pai chun na zo na sei ti nya pa na chun na ta san ki hi ve ta ki khan na an po chme zo hi chon se chale na example khara kala he ipiding a chu pathin le e ki ka chu chon set om te nga he le ki khan na hung so ham ngai ta first bench on ngai ta ke ma mi ka mo pho chong hilanga zo first bench te na chila ngai ta langa zo mi ka mo pho chong ke beta e biding a chu chon set le e ke ka pathin le e ke ka chu chon set om teng lai ke khan na hung ham ti le pathin in chon set akida dan chui chan ge a chu chon set akida ai chu mem pathin in angaya ingai lu chu alunga ilung se chu mem ai wanga chu chon set aum lai chan se ya chu ki khan na chu pathen to ki mat thai lo diu na chu ana hema saw te kyo ka ne la ya chu taw na kanaman manju chu Christmas day de lahin pakai Santa Claus in solo pistol 9mm ka de ye mai thal chang to ka de ye ta taw na kanaman ju chu kong yang dining table chu nga ka do ju Santa Claus ang phalai ne koi pi de ya ka ti ana ja ne ke bol chu si chui pi nga ka sai ham te le it cho taw na iman ting wa hi le I taw na ho hi pathin asan lo na tam ta hi ve na pathinin taw na iman vai wanga chu pathinin taw na asan lo ai le pathin chu nangong ham hi lo chu le na lailim sim thu ke ho banga khoi ta khu pathin hi mil ne ya mulo na la ne ya zalo chi chu hi lo hi pathin hi imu thei lo wang wa chu pathin to hi lai kem songa hi chi howin songa na to wi pathin amui chu
hilai hawin sunga tauna na manteng ula pathen in aza hi chu aji chu mit amu tei pathen bil ane an amanna I tauna aza thei chu ija chu ithum tengule idei ingai pakai kanu dam sa o ai lo ala ka pa dam sa lo exam ka pa sa o ilangala in lai kha ki sim i bol do I to di do ke bol lo chon se na ki dim set e wa chu pathen ko ma nei phat thei bo phat thei hoi lama chu phat thei ke la diu hi thei lo he na ija chu chon se hi pathen in athet dan avet dan nan chu ki khan na an po liu he ho la pathen ke ka na cancer tabang chu cancer damona na za khawa za khẩu chứ na cancer hu ta sa kha hung chu teng lai ta hu ta sa hi an ne pan jeng ta spread ke bol jeng chu ta sa chungai stage 4 stage 5 last stage ai tai te la ta sa ne chai sa hi ji ta sa se chu ji chon set hi ta bang chu me neu chakhat chu na ima chai poi chuwang hi ta bang le ka loi ho eraser ka gu ji thu chu ai lo le bang le ka zu ka sai thu chu ai lo as ki huila ne dinga ken ka dei de ka vet ji thu chu ne chakhara ko na ko ne ta sai lagawin ko ne kang ke ju chon set chon set ga chu ki khan na hi na ju ma sa pe na sai do he pathenin chon set athet kit dan nan chu kan sai kit de na ichan ge ya athet ham ti le nang le ke ingai lut dan chu pathenin acha pa chang khat jesu christa chu nang le ke hu do na dinga chon sira ko na hu do thaina diu ba cross a pakai ji so hung thi cross a pakai ji so ki khat be a chu isimu chala na thu sima van kho hung thi me ki ti cho ho vanoi le se na ho chon se na nang le ke chon se na chu pakai ji so chunga hung chu a chu pakai ji sun ama ho chon se apo pha na chu pathenin chon se chu avet nom lo za chapa akona ki hei manga kho thim liwai chu hi chan ge a chu pathenin chon se la ki da chu na pakai ji su le pathen ki ka chan ge a yong chu chon se aum na kona ki khan na umai chu me there was separation between God and Jesus because of sin na chon se ga chu ki khan na he sin brings separation from God. Ki khandan chu ipiti ki khandiu ham itiala ehon we need to be separated from sin and united to God. Ti chu isai do no ma na. Chon sira ko na iki khandiu pathena ko na ki khan hi loading chon sira ko na zo iki khandiu pathen to iki zop mat zo diu he. Va khat hi room hina windows o se windows aw lo kot zaw lo room khat hi same tang windows aw lo kot zaw lo room hi same in lang asunga umla chon pitan thim chat de cho na thim chat ding ai wanga chu torch light nyao kha chu ga wa la chun va jing ve ta ai lo wa hi le banga chu nyao chat awang hiu ti sai suwang jong la chun na hung va jing ve ta room chu hiti ma ta banga chu ho jong wa muna chu muthim thai lo banga chu e ho jong chon se na ko na ikithe mangowa pakai to ibe lo le aga chu thi na hi de chu na chu he a topic ani na ka sai nom chu chon se to man ga chu thi na he na Romans chapter 6 verse 23 a chu pi say the wages of sin is death chon set to man chu thina hi chon set hina I bolte nga hi le a pet pera thina hung chon set uma ai lo chom khat zo le I chon set wanga chu a pera thina hin polut lo chon set jong uma he na so to ai bible a thu sim kan sai de ta chu Ananias le Sapphira thu sim koi zao ma khot dom ti veng Ananias le Sapphira ne be se lo na okay hobung hong ke pu do ti la chu na pakai ji su van ga ma chi ta cho ai le sei zui ho zo se chu umu cho aum pe do wa hi hobung hi khang jeng cho mi ki be jeng cho mi ki be jeng a chui pi ti tam ti a hi le mi o hin darkar ngai chat ne le cha darkar phara chu
amo agamui an kizo panova ministry ya ka panome ta an azova agamman chu hawina pathe pakai ju sai ju ho cho ahung pi ju cho Peter ho John ho Andrew ho mo ko ma cho ahung pi ju cho ai le hi chalai ta cho pathen lagaw na to za cho mi zo se pathen holding thanom cho na thanom ta pathen ho pe lai ta wa hi ke jong ka thanome tia hin sei nu pani analyze le safaira hi cho athan wandan dan cho manin gamanai hon cho an zo na sum chu pakai ju so sai ju ho ahung pi cho ahung pi a hi pi ti tam ti la manin abona pi lo hela them khadi ai na ki koi dan hon cho hollow pi me tham khadi ki koi dan hitin hi za he tin pita ta kuni pi sen kuni pi he tam mi hon in sei phat le a hi jeng na ai wanga chu hobung ki phu to ti la hi la ya chu pathinin a hobunga mi phalem a umding chu anadai lo he na hichi ja chu chon set ga chu pi ti tam ti la manin asum han hichi gam he ka zo a sum hi za hi kan mu hin hichi pathina to na dingin ka hin pelut ta Peter ko ma pi ra hi a pelut hona hi le ipi ti tam ti la azinu chu ape azipa chu apet pera huzing apet pera thizing ipi nga ham min an pacha di bawa dai hon cho mani chun min amani chun o amani ko patawe pathin na to dinga ki pe do hone mi sai phat ding dai na phat le ma bolon cho ata ta hilo hi chu hobong ki phu do ti lai hi za chu pathin na vet nom hin ten amani chunga chu god na khut ta pe pe ra chu pathin na amani chu ahin khon anala hai na John sit ja thina hi ti chu ivet he ani na chu thusim kha jong pi ti tam ti le Herod ki ti pa hi ngai to Herod ki ti pa hi na ama hin pakai jesu sai joi James chu anatha hi cho ma chamzam khadana anatha hi chu mem pakai jesu sai joi hi ti he ja pathen thu asai ja anatha cho ele anatha ja hi pi ti tam ti le mi pi ki pai cho la chalaya Israel no mi pi ho cho anaki pau cho aki pa ji wa cho ma hin mi pi ho ki pa na mi pi ho support cho adai ja chu ama hin mi tha be ding a hol ta cho ele Peter hi amat hi ta cho tha dinga mi pi ki pa ja cho mi pi ki pa na dinga cho Peter hi amat le tha dinga azana koi kai pathin lagaw theng hunga pathin lagaw theng in Peter hi ai mun na ko na tho khai cho a tho kha intin cha chu Peter hi zela ko na chu po do ta wa mang ta cho awa mang zo wa chu hilanga Peter jail songa chu mini to na sepei mini to ki hen khom hi ya khatte ni chu la imuna lai amala zela ko na po do ta hichilaya zela anaki hen den te ni chu Herod le ba luhang ba la tha li wai cho a tha le pi ti ta hilanga Peter chula man talo langa sipay hola thatta na aile nikhat hi amahin mi pi ho hi thu mi pi ho ke khop na kharai thu sai di cho Herod den aman thu tai an sei pe na hi mi pi ho ni pian sei wam Herod thu sei chu mi hem thu sei hi poi pathen thu sei hi ta an sabole ama chun ka hi tam pathen ka hi tam ki gel so pathen ka itam ta ki gel lai pe ta chu pathen in jum te awana ko na an tha cho a pe ra din poma chu hluzing mi pi masanga thu se pera thua a hlu zo zo chu a mel set dan nan chu a mai la ko nai lunghung pot to ta kho ta so ko nai lung mulung pot a ne liu yang chu amani pi chon set bol jai ta chu pathen in a tham ama chun ke hi pathen ka hitam na pathen ka hi mi pi hon pathen ka hi ati kilit sa na lo pi na pa chu ke ya hi ati za cha pathen na thai cha he themu chuna John sit hi achai na le thina a hi ti pa chu chu sai ho he na achai na in thusim ka ta sai ting atang e Samson na za khau chuna Samson chu banga hat banga chu ahare ti za so keu chana vetongo hilaya e ho gate hi thi a neu chakha di chona ai wanga Philistine te gama gate chu alita nan chu langkhat se chu mi li mi ngai asot he tiu cho
นะทุสิมินาใส่จูมิลิมิงานอสดเกตจูแซมสันอาหัดนันนันจูเกตจูอธิกิลอธิไข่นบางอธิกิลป้าจูอดอบดอจูมูลจูงอาปุดเอติจูมิลิมิงานอสดเกตจูอามันจังอาปุดอาตาจูจีจูจันเกอาจูหัดจูแซมสันจูอามันนักเห็ดเราจูฮิจันเกอาจูนักขอเห็นนะ separation from God ประเทศจอนสิ้นในที่ไงเลยประเทศนี้ separate อีบอลเห็นนะอามาโกนะจงเลยจอนสิ้นโตกามันจูทีนะเห็นนะจะจูตุนยาเกนนะหัวกติลคอมนะกติลโคนมนะเป็นจุยไปห้ามที่ไอ้เลยจอนสิ้นอาโกนินกิขันเตาฮิตีที่จูฮิจิเกะมาให้กิฮิลโนโมยนะอามาสเปนาจู sin brings separation from Godอันนี้นะจู the wages of sin is death ที่นะเห็นนะ so จอนเสียดาคนนี้กิขันุหิตินปะเทนโตกิจบมัดเตาหิตีนะจอนเสียจูอินขวาคนน่ะอิละมังเตียงหิเละปะเทนินอิตาวนาอังไงดิ้งปะเทนินไอหูโดเทวะเฮจอนเสียจูอิสุงวาคนน่ะอิละมังเตียงวะหิเละปะเทนจูอิมูเทดิวเฮ you know why because Jesus said blessed are the pure in heart for they shall see God จอนเสียจูอิสุงวาคนน่ะอิละโดเตียงไงเลยกิเทียงยิโจ purity กินไอตาโจอิเทียนเตียงไงเลยปะเทนจูกิมูเทจนะ draw close to God and He will draw close to you ปะเทียนจนนายเลยจนอามาจังนั่งกว่ามาห้องกินนายเดียนะฮิจิเกะมาเฮไอหอนพาดอินไอโอเฮปะเทียนพาดไอปีโอเฮนะจอนเสียอาโกนาจามังดิงปะเทียนดัลลุดดิงนะฮิจิพาดจะปะเทียนไอปีโอเฮอินนี่ทุ่มสงอีกมันจันทร์สงวายกิโคลุเวลังตาวนะมังเวลังปะเทียนก็จอนเสียเดินนั่งเลยเกะกะไอขันไอปีไปฮิจิในลามังเป็นนั่งตัวจก็กิจมัดโนเมนจอนเสียตก็กิขันโนเมยใหญ่ตาวน้ำมังวเตติก็ติลเขาโนมนะเฮเวนะเกิดพาดิจันทร์ตันเตก็กิไป